أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتي أخون أقومين مسكتوغا كومي بوددو هجيري إشانا ما دفوغا كوريا جندمون درستا كي كيرت قرآنوغا علما قلون هوري درستا كي قطن أقوم ميريبس كوريا مجندني مسلسلاغا درسي أقوم مهر واقع دكوم مجندني كيرت قرآنوغا اكي اكي سورة توغا مايكا ما بهي قطن أقوم إن فهم واقع دكمون أسفاواني مريم سورة به قطن سورة کے باي خاصة كنكما به قطن أقوم وهكذا كا نيومكا همي أسفوان الله سبحانه وتعالى فنوبي نبي بكلون كترين خاصة ماتيبري باي بكلون خبر الله سبحانه وتعالى مي سورة كا قربافه مي سورة كا الله سبحانه وتعالى خاصة قتكا يهودين أدي نصارى أدي مشركون بس ردوا دفافه الله سبحانه وتعالى ذلك لكو نسبة كرمو جسابون يا النصارى النبني مسورة الله سبحانه وتعالى إله جهستاهر وانت كم بيان كرفة ردوا دفاف هم عيسى عليه السلام دنيا وداع النوم أي هتوركم بدو كمك جوتوغا يهودين صفة كرمون دا ديوم بس الله سبحانه وتعالى رد دفوا إكده غفانكي أديكده غفانو ما كمنا كي بس طاهر دفراكان بيان كرفواف إجترم مشركون دكمون ديا إتفواه كيك الله سبحانه وتعالى رد دفوا فاوي مي نبي بيكلونجه ذكر كرفوا الله سبحانه وتعالى نما ولفمون إبيكلنا تعريف بس وحيك ربا أنجوني أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إبامي هناك أي تمن الله أبامي وجمتة نعم اللفوافا ونبي بكلون آدم غفانوغ دارفس كلون وداعن نبي أدي نوح عليه السلام أكوغا إكله غفانو ناوغا وداعن نبي إكله غفانا أكوغا إكله غفانو غفارا بولون سلام كان لبنو ميهون غترين دارفس كلو إغتريغا إبراهيم عليه السلام أدي يعقوب عليه السلام تا إسرائيل عليه السلام جه درفس قلوم وداع النبي نبي بكلون ومن من هدينا واجتبينا تمن الله إبيكن هداية دكوا أدي اختيار قري فراتك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إبامي هن رحمن وانت إله جه آية كيوا دبي أدو يوجه كم فانما خروا سجدا وبكيا أباميهم كيرت كرمون كارونا أسمون سجدة تربة أمي آية نقول منا إنجن دني يهوج أمتك وجه بيكلم بس سجدكم نمادكم أولئكم أدي الله سبحانه وتعالى جه آية أبيكلم كيوا وداروا إيج مانيا مدوغا بسنا وداعين كيرت كرفا من جندوا فواك إفو الله سبحانه وتعالى جهين وياتو قوم من خبر كرفني وسنال مهم نكوتاي أي مما تبري أرتكونجي خبر كرفا تعريف بس وحي كرم فوقا دين إله سبحانه وتعالى وحي كرفني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مما تبري بيكلون نفهوغا آده إبامي هنگه ذريفس كلون بيكو أضاعوا الصلاة
ebamihun namadu du kollan wattaba'u ash-shahawat ebamihun shahwattaka tabawan emi dekan ekiga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurawwa miban ilmar vidan wani namadu du kolla fiya nuta namadu alaka mavanama dem mistakun shahwattaka tabawan shahwatuke muradaki ebamihunge duniyawi edun hawa nafsu gontaka tabawu komme kamegga kamugawies Allah subhanahu wa ta'ala namadu ge khasa sife gotuga wahi korwa fano go men waraginan adoham inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar namadaki fahish amal taka adi munkaratakum dur ko dene kam embi Allah subhanahu wa ta'ala mi atuga mi angawani Allahu as-sala ebamihun namadu du kolle wattaba'u ash-shahawat den ekama guligen ebamihun shahwattaka tabawe fasawfa yalqawna ghayya timan Allah ebami ghayya nuwata narakage ghayye kyun wadiya fonwa hushime nuta waddawa hushime sahabi bekanunge terem bekanun vidanuwa gutum mitanuga adaa'u salah namadu ebamihun alane nuta du kollane o basfulge muradaki ei ege mane nune namadu ekkon nukod du kollane ke ballawa ingeto e namadu ekkod du kollane wa hake nune ei namadu ekkod du kollumaki nukod du kollumaki ei dinum berwegen dakam ennu mitanga maqsad ekkama bayan kurawwa fa mufassirun vidalu wani ege mane ki en namadu wagutu wadejjaw madan den faskur mafo anen namadu kuramihun ege mane ki namadu kure en namas ege wagutu danden ebamihun ehen kankamuga shahwattawga jehigen tibe mi ogomen nam miedu amukame muslimunge mujtamatok terega namadi du kolla fa hurun namadu gotuga ebamihunge shahwattawga ebamihun kuram benum wa kamegga ei kofi mezegge dashuga ishindelagi nun kama vies mubarate shoe balankamuga vies fiharage waggando kariga ofihuge mezu kariga indelun kamuga vies ebami hunaka nuwe namadegge woguto nimigen da'iruga e namadaka hazunu we hurungai bodukamaka adaa'u salah kivege wattaba'u shahawat ebami hunge shahwattaka tabaifa watiwe ekan ebami hunna egotange medurigen dani Allah subhanahu wa ta'ala gun dennabi mi suratuga gina tanegga ila subhanahu wa ta'ala ge rahmatuge sifaful ar-rahman dhikr kurawwa fabe emima misure nisbe we fawani bes anghem be kamalaka she hame kani qur'anuga anghem be kamalage namun nande fawa surat maryam emima misuratuga gomenna rahmatuge wahakata gina adadaka fennan ebot Allah subhanahu wa ta'ala efoga qiyamatuge wahakata dhikr kurawwa fa sura nimmanumge kuriga Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge dhikr kurma durheli wa artakun ebami hunnan adabu devwane wahakya adi mistakun mahshara fonuwene gotuge birweri wahakata bayan kurawwa fa hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa sharik kurmattaka ebamihun e sharik kuramun dia taketin izzal libigatu mattaka e sharikon ulun madama qiyamat duhum vegindani ebamihunna nikamet kamek kamuga kan bayan kurawwa fa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ebami Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ilahun taken hifagin etakatiga faratun izzal libigatum ga ummiduga ebamihun alukan kuramun di ehna sallallahu subhanahu wa ta'ala kalla hamahila ehna kunnuwane sayakfuruna biibadatihim qiyam ad-dun hingana ekkamaki sayakfuruna biibadatihim alukan kurumattaka Allah fiyawa mistakun hifi huriha takiti en komme ecce Allah hadotuga bariyawe
etaketi ekamun duruheligen wakan etaketi kibaga evs nube nuwakan danna mun gendan sayakfuruna biibadatihim ebamion kongun alukama etaketi dekolu hada budu takan alukon kuri mihun ebamihun ge budu tak allah dotuga madama qiyamet duhum ekama dekolu hada bari ave gatumuge wahakata dakkane hame gota isa alayhi salam kamuga avies adi hen insana ka kamuga avies ebamiyung alukanta furulala fawa faraita allah godotuga bariya umuge shakwa dannawan wa yakununa alayhim didda e faraita vegendani ebamihunna idikola eduwahuga masake kura faraita gotuga eguturun allah subhanahu wa ta'ala rahmanu anta ilahuge rahmatun iman kam gahul werinna loebba kulnu werikan devwane kam beswani angawaf e fogum mire mi baladani jegen oy surata toha suratan e surata behe gotun ekkamaki toha surata adi maryam surata mide surata ki guli lam hifawa de surate mane ikko ki allah subhanahu wa ta'ala bawa levi de sure mi de surate ki kuri koluga emme kuri koluga allah subhanahu wa ta'ala bawa levi surate kuterega himene de sure e bay ilu merin zikur qur'an fawe toha suratuge maikama behegotun bay riwayat agun kurim wes danno mun anna bay surata kurim bawalem ge sabun note suratoge ayatoge adadu iturum ge sabun e surataka darajatake libigembe egoto gomenna fennan huri riwayato ko teren sahha riwayato ka gomen balala eruga awdo kuri reto go stannawa fawan to ha suratuge makkama behe gotun mi dalilu himene abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ekele fanaki emme kurin islam wada gennebi sahabi bekalunge terem bekale kirtu qur'anuge ilma arahun nabi bekale ekale fanu widal wani ei bani israil sure agun men kurim wani suratu ge waga dakka fe isra sure adi kahf surata maryam surata toha surata al anbiya surata mi fasurata behe gotun ekale gfano widal wani hunna min al itaq al awwal ay em kurin allah subhanahu wa taala bawa de vevi surato ge terega himene suratake wa hunna min tiladi surataki em kurin timam bekalun daskure vi suratake tibe frengota gannawan sahabi bekalun ge terem be bekalun naki ebe kalunge haya puluga qur'an ekiga bawanu venis amahar wadagne shahid wadagne ebe kal ena skuri koluga bawale bun surata ebe kalun daskurbo mon gendawan hema gina sahabi ebe kalun emme kurin qur'anun daskurbo mon gendevi ade ebe kalunge re alukamuga kiyawa vidalun gina surate kamuga wefawe agundwani kurin dan nawafa maryam surata behe gotun maryam suratuge makkama be gotun on ishara kollir dannawa fuane hijure muslimun habush karya datur koffa waniko najashi habush karage veriya benum wiye qur'anum bawale fawa minware ado soma ehmima jaufar gefano gennawa ekale gefana vidanu muhammad gefana bawale vunu etchaku minware kiyawa vidal washe den ekade gefanu kiyawa vidal wime maryam sure e sure kiyawa vidal mon gende warakan najashiyan ene kari ga tibi nasara dinuge ilum berin kirit kurawamon gendevi adi kiyawa vidalwe niumawga najashi vidalwe allah gandi vidalwame musa gafana baba levunu etchaka tiya kiyawa vidalwe etchaka wani etta kunne
asfa hame gota agundu maryam suratu ge waha ka denne viruga dannawa fawane ebe kalum mi surata ka meduga midenne bihen kuriya ala sahabi be kalum kiyawa bidaluwe fikuru hingawa fawati ammu gotegga makkiya suratu ga no makka ge duwasurga bawale vun suratu ga mativeri wauda hayatu ge haqiqata ukhrawi hayatu ge khabarta kurawaf madani suratu ga bodan ahkam ta hukum ta kankamuge ahkam ta bayan kurawaf fawairu makki suratu ga midenne wunu atharu boda gaden hure iman kam warugoda kodden ehmima agon denne bin abdullah bin rahawa ekade fanu ganduwara wadagen mi maryam suratu allah subhanahu wa ta'ala bawa la wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya mi ayen adu sawafa ganduwara wadagen kirti kurevie basfule vidalonwe den ekade fanu kirti kurevuma darin ambikambalunna darin adi khadimus kirit kuravu mongendevi ekade gafanu kirit kuravile bodokamun suwan kura kavves nukerune ekakavves konkamaka horato kirit kuravvan ekade gafanu kirit kuravu mattaka gega tibbe huriya bekalum ves kirit kuravu mongendevi emme fahun kirit kuravun huttawale bim suwan kurave kivegen to ekade gafanu kirit kuravi ekade gafano vidal we timang miyadu aduha fi me allah subhanahu wa taala muhammad gafano ga macha bawa da wafiye timanna narake wanna ne kamuga khabar etanun salam evane kamuga khabaren e ayatu kunte way minkum illa wariduha tabam ngotaren nuweye evvis mihaku etana waridunwan manike jahanname nuwanna ei siratu magu nuwata efalan ala deveni suwarge miyaka datur koffa deveni jahannama huras koffa emima if siratu magu huras kur mattaka jahannama huras kura kurun allah subhanahu wa ta'ala miyatu ga miyangadi wa in minkum illa wariduha jabam yungteren nuweye e jahanname waridunwan evsmihaku كان على ربك حتما مقضيا كديك فانو غير ربوني يكن اغوتا كندا الوا نيمفي نسيفهم باوا في ايات الله سبحانه وتعالى وحي قربا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا دن يفوت من الله تقوى برين اتن سلام قربا حشيمه ادي انيا برين اتنوغا دو قربا باتبوا حشيم e misurati mige maanaya medu visna fikuru hingamun kiyawa kamavana insanaya bodu asarutake qur'an suratak khasakum makkiya surat ehem megin qur'an midenne fadan mi surat hoga adu ivuni ma arabi danna arabi gahulu werin bodati singa fahulawanu ebami hon lotakun karuna ohorala iman kama dema lembigin annani ei najashiya ena kariga tibi nota tibbe bekalunge faratum was fenigen dia kamaki abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu bayan kurawani timam bekalun emme kurin das kurawagin emme kurin ungene wadagin timam bekalunge reedu kan toga beenun kuramun gendia emme muhimmu kiyawa vidalun to kuterega mi fasuren himene إسراء سورة كهف سورة أديها مهمة مريم سورة طه سورة أنبياء سورة أدي يجي تورن لبت خنّة أقول كورين هندان قدّم دان تبفونا إنك ودا جنوان ستيكاغه آية تنهنا سورة تن أي زبورغه درجة غوا سورة تكمغا رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوا mativeri kamves mi surataka libigembe e aku algo mihar wa kad ko megenda toha surata algo men balala ruga tarikh ilum merin bayan kurawwa gotun mi suratu ge makama me dunota mi suratu ge warugo de kama me dogo me visnadu mattaka emme rangalu emme fa kombodo e dalilaki
bunave gotun Umar ibn Khattab radiyallahu anhu islam wadaage numuge sawbaki wes toha sure ekade faanuge kokko fulu adi ekokko fuluge firikanun toha sure kiyawa vidalum gendevi adu assawafa nuwata ebe kambalun genguluvi toha sure lifawa fafuttake kiyawa vidaluwe wadaagatu mafau den ekade faana Umar ge faana kennu korewunu islam be wada nugannawe ekade faan nikume wadaage nabi ekade faanuge kokko fula adi kokko fuluge firikanun Muhammad ge faana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman wegen tibumun durkuru mattaka ekam mana kuru mattaka nikume wadaage nabi dos wegen diye ekade ge faanu mi diinu ge teriya wadigin aunkama adi ei aadage kuda kuda kamennu Umar radiyallahu anhu islam be wada gatuma foga muslimunna faaluga gefulu kariga Allah sajida ko tawaf kon ulen kerigin die emi waqta ki siratu gahulweri bayan kurawwa fawa waqtake egi turun mi suratu ge محكمة بهجتون بيكون رواية كرفا فوا رواية تكترك عادة أبو أمامة رضي الله عنه رواية إكده فان ودان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث كيرت القرآن وجتين سورة تجا الله سبحانه وتعالى إم ماتيوري اسمه فلو ذكر كره جنبه أي البقرة وآل عمران وطه بقرة سورة آل عمران سورة دي أقول من سورة جواك ميري دكوا مجندا طه سورة دين بيكلون بيان كرفا فاوي أي مي سورة جا الله سبحانه وتعالى أنجوافا وعنت الوجوه للحي القيوم الحي القيوم مي ده اسم فله هم بدي كم فانا بقرة سورة جا الله سبحانه وتعالى آية كرسي جا وحي كرفا فاوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هم يقولون آل عمران سورة جا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم دين وعنت الوجوه للحي القيوم مي توها سورة جا نسبب بكنون بدار واقوتوا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو مي أستوغا الله سبحانه وتعالى إمي متمري اسمه فلكي إذن كم مكس خلاف اتانغا باب وافا مي رواية كي صح رواية مانك أبو أمامة رضي الله عنه رواية بيان قرب وافا الله سبحانه وتعالى متمري بجنبا اسمه فلو كيرت قرآن تين سورة أسفا بي تين سورة كي بقرة سورة آل عمران سورة أدي توها سورة أنا خبرك صحنون خبرتك ابهوري اي خبرتك اون كودو اشاره كلنا بينمكي تبفنا فهرغا كومستنكون كومس غندكون كومس مي كي بان ايفو اويدان نوت ايدان نوت كومس مي كو ميوني كام دماوي ما كيوالا شي بونفان تيبه اشاره كلمه غتون اسهوري بين دوغو روايه تاغون كورين وست بان دنواتي بفونا كيرت قرانوغي گینا صورت توگے وکی وکی محکمہ بہ گتن صح روایت کے نتے داد مد صورت کا بہ گتن نے محکم کے صح روایت کے اس فہری ان مسکرت قرآن کے کم صورت کا بہ گتن کہا گتکا ہدافا ہری دگو واہکتا ابوٹے اس صورت کے محکمہ بہ گتن وانی می موضوع ارگو میں فشی رگا ور تفسیر کو اے واہکتا کو مچا واہکتا کہ گتن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نسبت کو رسول صلى الله عليه وسلم حديث كره بكما بيان كفوا إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين طه سورة ياسين سورة إلى سبحانه وتعالى وحي كره فيوني قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام إنهاس أهر كورين ورتكا بين خلو كرم إنهاس أهر كورين مد سورة إلى سبحانه وحي كره فلما سمعت الملائكة القرآن مكيوا ودارو نتمي وحي كرفم ملائكة بيكلون أدو السو ما أكوا بيكلون ودارو قالت طوبى لأمة
ينزل هذا عليها إبايج متى مي دسورة باوا لفي بايج ماتيري كمان نوت إباي منهوري نيوم توجه بورو كمان ميكا هذا باي رواية بهوري mi riwayata be gotun ilumberin vidalwa gotun mi kanda eligin hadafawa munkaru darajage riwayat hame gota ma qalbun yasar radiyallahu anha nisbe kurigin basas rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa kama i'malu bil qur'an tabamihum qur'anan amalu qurashe ahillu halalahu wa harrimu haramahu ege halalu kamuga di haram kamuga hadash واقتدوا به ادي قران اقتداء باشمنكو سوره ديغو روايه اسفاوي مي روايه كي وصح روايه النوم همي غتا رسول صلى الله عليه وسلم كليك فانو دعاء حديث كور كما يا رب طه وياسين ويا رب القران العظيم مي بس صح روايه النوم ادي من قرأ طه عطي يوم القيامه ثواب المهاجرين والانصار طه سورة كيوافي ميهكا قيامة دوهم مهاجرون أنصار قدرم إميهايا لبينة ميبس صح رواية النوت صح خبر النو أم لابد أخلنا بكهلا بي واقع سوري ما قول إشارة كل إنما سكيرة القرآن وكم سورة كي كم آياتك وكورين بس دنا منافدان ما متوري سورة ما متوري آية سورة كمان كما بيقولوا صح رواية وجهية إيوتي رواية إيقوتان أسف هنا بس أقول منا مهمة كي القرآن جه وكي تنقل هو داعين إيجي ما كما بيقولون هدافع هوري دوغو واها كتكان عمل كورمنو إيفور أقول منا مهم واني قرآن كيوا أنجن إيجي ماني ويسو إهم إيقوتون بدأ رجع أو كورين دنيا فدا مسورة خاصكم مكي دورجا باوا لفاهوري سورة تكي أقول منك إيمان تريكان إتور كورمتكا ورن عبرت تري ور مهم سورة تكي خاصكم اعتقادك هن بليمدكم في الوال متكا أخروي حياتا مد أقول منك هتوغا أن يقينكم ورغد كورمتكا الله سبحانه وتعالى ورغد حجتك مي سورة توغا بيان كورفاف ور مهم كما أقول منك بسورة توجه مانيا مدوغا ويسنا أنجني دسكو فكرو هنغومك توها سورة بسورة كون كورين إشارة كل غوتا كيرت القرآن وجه أما كوري كلوغا باوالي فون سورة تكوترين سورة مكية سورة بسورة سورة موسى نوتا سورة الكليم إغوتا فيس نندي فواكم موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى بس وهي كوري واهك يا مفدا واهكتا مي سورتوغا بيان كوريفا نوتا ذكر كوريفا واتي سورة الله سبحانه وتعالى بسم فوقا وهي كورفني طه يمه غتون إلمر مدوغا خلاف في دفاع طه يكي مقطعات أكورت كتو نوتا أي وكي غوال فمتو مانكي بسك ألف لام ميم ألف لام را إغوتا قرآن كسورة فشي تنتانغا هوري أكورت فدا أكورت كتو نوتا أي وكي كهلا غوال مغي لفظتو عربي كي باي قبيلة توغا توها إغوتا غوالا أولي يا حبيبي لو بيوا ميني ميهك إغوتا إشارة كرنو غوتون باي بالكشي واهكتو غتري غي رسول صلى الله عليه وسلم نمفلك كما بس بونه فهور هنمس أي صح واهك نو بڑا بروي غوتكي هما أنين أشاوي سورة فدان مانك مقطعات أكورتن أسفا وأنين أشاوي سورة فدان مي سورة غابس توها أي مقطعات أكورتك ترين همنه دي أكوركم تويا هايا إف الله سبحانه وتعالى وحي كربني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تمن الله من قرآن كديك فان ما تباوا لبي أباد جوري واكنون نبت خنّي كيت قرآن إيرو قالون كورين دم إشارة كل فدام باوا لهم دي آية صحابي بيكلون إيرو تبي مدو بيكلون تان هتو دسكورا ومنجن دبي
liwumaki eruga eha fase kamennu anek kolon ebekalun hoddawa warabbodu kaamiyabiin ebekalun libigenda warabbodu eseten ei qur'anum baydasun libun kivvegen ebekalunge reganduga ruhaniyatu furihama korani mi qur'anuge ayattako ehma islam dino kuri koluga khassako islam wa komme bekadako reganduge re alukamuga demihunnawa sahabi bekalun ekam burakamaka wandin islam dino kuri koluga re alukamuga ebekalun qaim we wada gannu gendevi Allah subhanahu wa muzammil suratuga wahi kurwa fene qumil layla illa qalila maram madu bogut kolakam menui muli reganduga kalek fa re alukamuga qaim hunnawas ehmi me ekadek faana imam vi bekalun regandu ebe bekalunga fam pulu dulawandin islam dino kuri koluga re alukon kurawum gendevi mi surat kiyawa vidaluwamu ehmi ma makkah ge mushrikun bunam feshi muhammadan imam wegen tibi mihun emihun e imam wa imamuge sobun emihun nan e bawale ve qur'an ei bodu abajjeri kamaka emihun na vejje reganduge nidim mahrum kofi emihun e nidini daka emihun kan nulibe muli regandu hele e ba me tibeni fatita nota fam pulta dulawanden den Allah subhanahu wa taala miyangoni ma anzalna alayka alqur'ana litashqa timang Allah mi qur'an kalek faanu ngamacha bawale vi abajjeri wa kannune bajjeri umattake ba elumere vidaluwa gotuga toha suratuga Allah subhanahu wa taala bajjeri kama ge sababu adi abajjeri kama ge sababu bayan kurawwa fa haqiqata kimi mi qur'anu libadani bajjeri ka ballawa eha nikameti ruga ekani haykka bekalun ashekka bekalun dihwarka bekalun wissaka bekalun tirihaka bekalun uluwmun dieru makkage muli ahulwerin e bekaluna idikolu hadala faviru bodeti aniyataka adabuta dakkamun dieru e bekaluna kannen evvis are e bekalun duwalu makkage mushrikunge aniyataka kurimatla ketteri wani regandu ebe kalun e fampulu dulawanden e qaami wadagin tibbawa re alukum ehmegen awun menge salafere be kalun khas ko sahabi be kalun vidalu wani timam be kalun regandu ge re alukamun duwalu aduvunge kurimatiga sabitu man hivvor libi wadagannaw ebe kanunge alguma fennani islami tarihuga mi hagige ebe kanunge hanguramataka kurimatlumuga ebe kanunge eppuluga onna maddi kandi maddi duni maddi hatiyare nun ebe kanun nasurweri kurwani reganu rahmanu anta ilaha ekuga ebe kanun dannawa munaja ge sabun libigenda ade khilaf ruhaniyat e ruhaniyat huri iruga mi qur'anan amalu kuri iruga mi umme sharaferi ekan argumenna tarikhun ati saf ko fenna ballawa umawi dawlatuge khalifa harun ar-rashid sharafu huri minwaraki vilagandan ishara kurawwa vidaluwe e vilagandae tiba gos vehenata ka vehesh komme bimaka vehunas emmerangale mane komme gaumaka vehunas timanneya emmerangale ti vehumuge sawbun nikumegen anna gowama mewa aswannani timange baitul malas mane ki islami qawmaka wadijja ekale faanuge verikamuge dashugawa bintakan evehuni e annani muslimunge baitul mala ehen kufuruge dawlataka vehijja ebami hon jizya ge gotuga muslimunna egetere minware denje e sharafuga edu muslimun tibi bodati kufuruge dawlatta qawmutan ebami hon muslimunna sulhavegen tibi jizya dige muslimunna ebami hon hedakok
mida algon men e qur'anan amal kurma durheli wima e qur'ana medu visna fikuru hinguma durheli wima algon men ke engene mi wagutu biskitu ke majlis balalis algon miharu me dakkamunda wahakaya algon men ga wasagin ehra iwe munda adutaka visnalima ummatu ke halat em algon men qur'ana durheli wima mi do algon men nikmete fatibi war visna walaw algon men ga adadu madennu gaag gandaka 2 billion algon men ge adadu carry kore muslimun ge 2 billion insanun rovwafa nikameti koffa algon men ge akhunta dimaya rolak kosha kudiko ebami hunge botaka ebami hunge getaka rocket tokon hamaradi kendi neeli ehere gen umme kudi koramon dani algon menna kureve kame eboyto shakke vesne dua ki emme warugada hatiyar ehnamas ewaruge baren nama algon menna miedo huttu unis ekan mana kore unis mihunge adada musandikama tanawaskama beliyes muslimun naki duniyega min komme kamegga wes arati bibay ekamako algon men amal nukurani nuwata tabanuwani mi qur'an ma anzalna alayka alqur'ana litashqa timan allah mi qur'an bawale bebe kale fanu ge macha abajere wa kanune nota abajere kame gotuga wa kanune illa tadhkuratan liman yakhsha timan allah birweti wa bayakan handuma koddino me gotuge تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أقول من قرآن وجينا تنتنوغا أودا بيموغا وهاك أن تفنى هو أقول من ديوه بهم بس أبدو سيفني أودا بيموغا وهاك بما أودا كينو أودا بيموغا وهاك هنا بس إتنك أقول ورنن أماز كره من قرآن باوا لفونيم الله سبحانه وتعالى وحيكر تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بما أدي matiweri wegemwa urutan khalo kurevi ilahuge hadratum bawa levumeke arrahman rahman wanta ilahi arrahman kobato arrahmanu ala al-arshi istawa rahman wanta ilahu wodigem wani arshige matige mi hisabu agumen mi ayata betum wakata kalma foga nimmalani mi ayati ki agum mega aqida ya gulun huri ayati Allah subhanahu wa ta'ala kiriti qur'anu ge han ayati ga Allah subhanahu wa ta'ala wodigem wani arushi ge mati ge kama wahi kurawaf ifad inga emmi arrahmanu ala al-arshi istawa rahmanu anta ilahu arushi ge mati ga wodigem ve أهل السنة والجماعة عقيدة كي رحمن وأنت إله وديجم بني عرشيج ماتيجا كما هنا مس إله سبحانه وتعالى مستظهر وأنت إله سبحانه وتعالى وني إله مخلوق فراتون دروي وديجم مانك مخلوق بينون إله سبحانه وتعالى ذات فلكا نويب بوان إنما إله سبحانه وتعالى أقومنا خبر كرفافني إله سبحانه وتعالى وديجم مني أرشيجه ماتيجاكم بيميهم أقومنجه كوريجه بيم مذهب توجه ميهم الله سبحانه وتعالى مها صريحكم قرآنك الرحمن على العرش استوى وحي كرفاف وإرجع أبامهم بنمون دني استواغه معنی کی استولائے استولاغ معنی کی فهم ایک مچ بار فورم ہے اللہ سبحانہ و تعالی اڑتکا بن خلق ربوا ارشیگا متیگا وڈیگنوی انگی آیتوگ معنی وس ابامیہم قرآنی استولاغ معنی کی فهم ویری وڈیگنوی
megamane ke ek kuriga Allah subhanahu wa taala ge verikamuge daruge nune arshi wani en nuni yakineto den effo arshi ge macca ila subhanahu wa taala verive wodi genneviye egotan agome mana Qur'an ema yahudi nan hittotunne bunashe engevima Musa gafan wadage hittotunne kiyashe timammege faafu sawa devwan de kiyashe engevima emiyun ki hintotun nunen iturko egotan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman al-arsh istawa wa hikura vima ar-rahman al-arsh istawla mana kurimaka kama kurudan awun memmi dannawali mi ahlu sunna wal jamaatu ge aqida ki Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge artakunna husduru wadigin adi ilahu subhanahu wa ta'ala arshi ge matiga wadigin wa kama ilahi komme tanegga komme bayaka ko komme fadahalatega ilahu ge zat fulak wadigin wa farate nun ilahu subhanahu wa ta'ala ge ilmu fulu argon men na ekuga bani ila subhanahu wa ta'ala ge dene wodigatun ila subhanahu wa ta'ala ge ilmu fulu argon men na ekuga argon men wi kommeta negga biswani du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala argon men na mifada surat tawge mifada ayat ka meduga bisna fikuru hinga argon men ge i'tiqada argon men ge amal tan islam kurmuga tawfik bimwor kuravun adi mi surat taka ayatu ge sobung argon men ge iman terikan warugada be Allah subhanahu wa ta'ala yang argon men ge hituga onna yaqin kan ituru gendium madama Allah subhanahu wa ta'ala argon men baddal Qur'an hiduga ila subhanahu wa ta'ala taka mi hayatuga yaqin kama ko argon men ge haya ved kuri be kamuga leve wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.